Evo, čas je za drugo napoved za švic mikrofona. Ne vem, kam so me točno zdaj poklicali. Smo na Viču, v eni vadbeni dvorani in pogledat gremo vajo okteta Pušlušte. Kaj več bojo pa sami povedali, po moje. Tle so vrata. Aha. Mislim, da ne bo problem najditi. Drugače pa lušna dvorana, ne? Lepo, lepo, rdeča. Gremo pogledat. Šuštarski most. Miha. Miha. Samer. Gašper. Urban. Martin. Bert. Jadej. Ambrož. Ambrož. Kako ste se našli? Kje ste se našli? V šoli. V šoli? Kateri šoli? Škofijski klasični gimnaziji. In koliko ste kaj glasbeno podkovani? Iz različnih vetrov ali ste takole vokalisti že celo življenje? Aha, ti si se oglasil. Celo življenje na odrih, pa ne. Ne, koliko časa ste že kot Pušlušte zasedba skupaj? Dobro, 2 leti. 2 leti. Tretja sezona. Kje pa vse nastopate kaj? V Ortotu, v Uru, v Ostrigi, v Galusovi dvorani. Hvala Tivoli. V Hali Tivoli ste tu že bili? Ja. Kdaj? Na hokeju tekma. Aha, v redu. Kakaj je bila pa kaj publika? Pa je bilo tudi kaj? Divljice. Leto smo imeli spet tremo, se mi zdi. Pa nobenih modric niste staknili? Ja, se nas je bilo malo strah, ker vsi oni mrgete. No, vse zato, ja. Vse smo v avtu mahali, ko smo imeli zelene majice, pa smo zbežali. 1, 2, 3, 4. I'm starting to marry the young girl. I'm asking to change his ways. No message could be accurate. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Pušlušte, zakaj imate Pušlušte ime? Zihar je kakšna zgodbica odzad. Ali jo bomo prišparali za četrtek? Sam boš povedal drugič. Aha, jo prišparamo za četrtek? Ja, To je tvoja naloga, veš? Ni moja naloga, je pa vsem presenečenje, ko smo ga vsi sposobni. 1, 2, 3, 4. I got a first string, 6 string, bought it at 5 and dime. Played it till my fingers bled. It was the summer of '69. Pelicans and guys from school. Got a band and a traveling high. Junior and Jody got married. Shoot 'em on, but never get far. Go back and do it back now. That song sing a life forever. And I had a choice. Yeah, song was fun, I'll be there. Skratka, četrtek 29. ob 8. zvečer vas pričakujemo v studiu Vesti na Poljanski 6. Pa vas tudi. A boste še kaj sporočili svoji publiki, ki bo prišla, navalila? Ja, lahko. Kaj boste... Upam, da boste tudi vi. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj.
Like the now message to me and you. If you want to make the world a better place, look at yourself and make a Hudo bo, hudo. Adijo. Se vidimo v četrtek, 29. ob 8. zvečer, pridite 15 minut prej, švic mikrofona, nič, 2.